to nas spominju Kogangan i Maredini. Faccia stavali s bandeka i tuci per senzazioni castrazzoni. Cianetišća korasovi svi to naprid isprid svi. I čarni bitboj štrakulo landeški, čapuiški, ča engleški. Ako se ti fjanke mande bare otvaraju na svi. Ako se momali na geografskim karetam, zato smo svi višim parankom u Makakada. Cijela ta korespondencija sa Churchillom, Titova na engleski pisma, Churchillova na srpski, sve sam ja prevela. Telegrame, diktiram, sve što je radila u stvari Zdenka, kad je bila tu. Ona je radila kad je htjela, kad nije radila, ona je bila razlažena strašno. A ona je bila divna sa mnom. I ja kako nisam znala za te njene, gledala sam ih svaki dan, nego ja budalovala. Jedini partizan s kojim Marko nije govorio, to je bila ona. Inače su svi bili ljuti na nju, niko nije govorio. Ja i jedan pratilac, na koga su se isto ljutili da uliznica koji je hteo se onda govori. Ali ona je počela da unosi neki nemir. Možda bi to neki lekar sada objasnio. Ona je bila tuberkulozna u stvari. Ona je divno izgledala, bila bleda, bela, imala divnu tenku od slonovače, ogromne crne oči. Za mene je ona jedna lepotica, za mene, po mojoj oceni. I kašljucala. Ja sam recimo našem doktoru koji je bio tamo pri Šabu, kažem, kašlje sam. Pa znamo, kašljemo na 4 godine, uvek kašlje. Ne možemo ništa sad, ona mogu u sanatoriju, ona je tuberkulozna. Tako možda i ona ima temperaturu, neki put ona kaže pipni, ona sad govori, znate, na neku temperaturu. A neki put je tako mila i slatka i sve, ide sve. A onda posle bude nešto nervozna i tako. Odvisna sam bila svi, pogotovo kad je otišla Davorjanka i nije mogla, bila bolesna, ne bi mogla ni da radi baš. Bili su u jednoj vili. On u jednoj sobi, ja u drugoj sobi. Topao, dobar, divan, duhovit, pažljiv, blizak. Tako je dobar bio sa mnom Marko. Da je sačuvaj Bože da je nešto bilo. Prvo mene ne bih htio da vidi s punim pravom. Što bi se petljala. Udata žena s detetom. Došao je Đilas do mene, kaže, hitno se spremi, moraš da vodiš jednu grupu plivača koji treba da idu u Bari. Jer u Bariju se sprema veliko takmičenje plivanja vaterpola, savjetničkih armija. A Dedir je tamo kao delegat naš i javio nam je da bi dobro bilo da se mi ubacimo u to, da nas konačno priznaju kao savjetničku vojsku. I mi uđemo u takmičenje. Sad za takmičenje, već smo trebali da imamo himnu, trebali smo da imamo zastavu. Blažina sa ovim Talijankama govori dajte da nađemo neki materijal i stvarno napravi se zastava i petoka se nabije. Nađemo orkestar koji svira, taj francuski orkestar, bio je marinski orkestar. Oni u svom materijalu imaju samo Bože pravde, dakle staru himnu
jugoslavensku. Kaže, ja Boga mu, šta ćemo sada radimo? Ja sjednem i napišem za orkestar Hej Slaveni i damo njima sve to. I stvarno mi dobijemo na 100 metra i 200 metara kraul i bio prvi. A u vaterpolu smo bili prvi. I onda sutra dan u njihovim novinama, što se zvalo Stars and Stripes, vojni velik naslov, Titovi partizani plivaju kao delfini. Tada je bila naša armija, legalna armija, priznata od svih saveznika, mi smo bili tada saveznička armija. A 12. septembra 1944. godine je kralj Petar II. Karađorđević preko londonskog radija uputio poziv svim kolaborantima na terenu Jugoslavije da se prisajedine Titovoj armiji koja je jedina od saveznika priznata armija. I taj poziv je zaključio sljedećim rečima. Kaže, ako mene slušate, nećete ni pred historijom, ni pred narodom oprati svoga izdajstva. A izdajstvo se po starom jugoslovenskom zakonu kažnjavalo smrću. Draža je i posle toga što je ražalovan, što je raspuštena četnička vojska, izvršio je nasilnu mobilizaciju u Srbiji i to mladih ljudi u septembru mesecu. I ti jadni mobilisani ljudi vođeni su parolom da idu u susret saveznicima i da će doći kralj Petar. Onda sam razgovor sa Šubašićem i sa Vlatkom, da su mi one postavljenje tu dali. Onda sam ja vratio se u Francusku i otvorio generalni konzulat. Sve što smo mi tražili, sve smo mogli dobiti od Francuza. Svi su bili počašćeni da bude predstavnik Jugoslavije. Tito na sve strane. Sve se je dešavalo pod imenom Tita. Jer smo bili priznati kao saveznička armija kad je formirana Tito Subašić, vlada Tito Subašić. Tako da su Amerikanci i američki komandant koji je bio u Južnoj Francuskoj je sve naše ljude koji su oni zarobljavali i predavali nama. Kako smo mi njih odvajali koji su ustaši. Oni smo imali svi znak ovde ispod lakta, neku vrstu zvezde znaka. I oni su kasnije prebačeni bili, u Split su prebačeni, sa jednim engleskim brodom. Ali moram da vam kažem da o toj grupi, kojih je bilo, mislim, okolo 600, kada su kazali da će svi biti streljani koji se ne prijave u vojsku, dobrovoljno. Kad su prije svega njih 60 se prijavili, od tih 600. Kao borac druge proletarske brigade učestvovao u borbama za oslobođenje Beograda. U tim borbama su učestvovale i jedinice Crvene armije sa kojima smo se mi spojili u Šumadiji i ta nemačka grupacija je tu potučena, naterana je da ostavi svu motorizaciju na putu da se prema Alavi povuče. I Naval je opkoljena sa svih strana voditeljstvom više jedinica i u tim borbama, to je bilo valjda 19. oktobra, poginuo je nemački general Štetner. Kad je došao kurir iz vrhovnog štaba da me vodi. I to smo mi od 4 popodne, pitaju ga, jako dugo hodali, ali skroz hodali. I onda je bilo već oslobođenih mjesta, stoj ko ide, kaže ide kurir vrhovnog štaba sa 2 borca i 1 drugačija. Da kažemo šta sam ja, ne znam, ne vidim ti pušku, kaže. I ovaj je rekao čekajte, ušao u jednoj kući, doneo koverte za ova 2 borca, a jedan je drug došao po mene i idemo dalje, sjeli u tramvaj. Vidim ja štreke, svjetlane, grad. Ja kažem,
A nisam znala da je to Beograd, jer kraj meni potpuno nepoznat, na drugom kraju. I u Maglesku ulicu opet mi dali me, zapravo doveli kod nekog Perića koji je imao radio stanicu od zida do zida, on meni slušalice, ni riječ nisam slovo uvatila. Bili smo u jednoj kući, lepoj seoskoj. To je posle Rumunije. Tito je bio i Branka je bila i Dara Puškarić i ja. I Paja Savić. Onda je Branka otvorila jedan papir. Ona dešiše. Kaže, sad da vam kaže, šta ovdje piše, kaže, oslobođenje Beograda. I onda kad da Dari ili ona ili neko je otkucao na čistoj arti tu rečenicu, danas ili juče, ne znam kad, u toliko i toliko sati, ušle su trupe te i te naše, ne znam gde, u Beograd. I odnela je Titu. Od kraja oktobra 29. sve do 12. aprila 1945. godine vođene su borbe na Sremskom frontu, to znači pola godine. Taj Njemački front je utvrđivan, na Sremskom frontu utvrđivan u nekoliko linija, tako da kad bi mi i jednim napadom i protiv napadom, recimo, potisnuli Nemce 10 ili 15 km oslobodili neko selo, oni su imali rezervne položaje, ukopane, dobro utvrđene i postavljene sa jakim, posebnuto jakim naoružanjem, čak i tenkovima, topovima, mitraljeskim gvezdima. Tako da su te borbe vođene dugo vremena sa velikom oštrinom i velikim gubicima. Tamo je učestvovalo, ja mislim, 11 ili 12 divizija iz svih krajeva Jugoslavije. Tamo je bilo dnevno, odnosno noću, vjerujte, po 150-200 mrtvih. To je bila takva čistina. To je, li se to zvala Batina skela ili tako nekako, ne znam. To je bilo strašno. Ja sam bila svega par dana i došli po mene i ja opet u Beogradu. I ja kad sam rekla u Beogradu da neću, jer ja nisam onu stanicu nijedno slovo uvatio. Kad ovaj Perić koji je bio tamo, bio je oficir stare Jugoslavije i na takmičenju bio radiotelegrafista, a ja sa kursa od 5 mjeseci. I ja sam rekla neću da ostanem i Boga mi sutra dan dođe opet kurir po mene u generalštab i u generalštab dobila, tamo me onaj isti koji je valjda bio kod ovih Švaba i Četnika, učio nas na centrali, bila sam na centrali generalštaba i odmah mi dalo, jer ja sam bila sva i prljava i kakva, i dobila odmah i cipele i dobila uniforma, se za 3 dana sašila i činovi i sve. Upućeni smo u Akademiju Vorošilov, u većoj grupi sem Lekića možda i možda Kuprašana, niko baš nije bio podesen za to. To je u stvari najviši nivo školovanja u sovjetskoj armiji. Život je bio užasno težak, hrane je bilo malo, bilo je jedno čaja. Rekao sam kad su završili školu, i ne samo ja nego i drugi, nikad u životu čaja piti nećemo. Samo je čaja bilo dovoljno, ništa drugo, ni hleba, ni šećera, ni hrane, ništa. Uživalo se i to smo još imali mi malo privilegovan položaj, oni su još gore živjeli od nas. Mi smo se tamo po smenama borili na Sremskom frontu. Moja druga proletarska je bila na odmoru baš između stare i nove godine. Utrčao je samo komandant, rekao, dolazi Tito, mene kaže, Jovo, ti ćeš da raportiraš Titu. A uoči toga bile su neke velike demonstracije u Beogradu. Kralj Petar je u to vreme, njegova emigrantska vlada, deo emigrantske vlade, trebalo je da sklopi konačan sporazum
na čelu sa Šubašićem, sa Titom, da se formira jedinstvena vlada. I oni su se skoro bili dogovorili. Međutim, kralj je izdao neki proglas da ne priznaje tu vladu. I onda su u Beogradu protiv tog proglasa i kralja Petra održane velike demonstracije, to smo mi kao ludi mladi izišli po onom mrazu, vikali se, derali, pevali. Ja sam toliko bio promukao kad me odredio komandant da raportiram Titu, nisam mogao. Pa sam dohvatio za ruku nekog Spasivoja Jelića, borca, i rekao mu da on raportirao Titu, kaže, druže vrhovni komandant 4. bataljon, 2. proletarske brigade, nalazi se odboru, Tito je, koliko znam, pitao šta radite, kaže, evo sad čitamo novine. On je još malo porazgovarao i otišao, a ja sam ko pokopan ostao. Pružila mi se prilika jedanput u životu da raportiram Tito, a nisam mogao. Moj put iz Zagreba bio je negde krajem 1944. u zimi, kada me je inženjer Bakreć izneo iz grada. Preko Topulskoga me odveo za Šibenik. Cašili su mi u Šibeniku malu uniformu. Bio sam par mjeseci u Šibeniku i nakon toga avionom otišao za Beograd. Par sati kasnije odveli su me u Beli dvor u njegov radnu sobu. Tamo je bilo nekoliko generala unutra. Ne mogu se točno sjetiti ko su bili, pretpostavljam da je mogao biti i Drapšin i Kostanađi, ovi koji su u to vreme vodili završne operacije, i znam samo da sam došao i da sam raportirao da se njegov sin Miša javlja. To čitavo vrijeme u ratu ja sam dosta u Zagrebu dok sam bio mijenjao obitelji kod kojih sam bio. Najduže sam bio kod obitelji Haupfeld i stanovao sam uz Monimirovoj blizu Ćoška, ugla sa Harambašićevom. I svaki puta kad sam došao oni su rekli to ti je tata, to ti je mama, to ti je tata, to ti je mama. Tako da kad sam došao u Beograd nisam bio siguran da mi je to tata. Pa sam za svaki slučaj sam ga zvao uvek čuj ti. Da ne bi pogrešio i da ne bi sutra rekli nije ti to tata nego neko drugi. Oslobođenje Trsta, kako se čudnovato čuje, počelo je još teoretsko tada, kad su ga čvrsto držali u rukama još Nemci. Naime, načelnik štaba korpusa 9. Jakupić Albert Kajtimir, narodni heroj, izvežbao je jedan udarni bataljon koji smo zvali Plavi, jer su imali uniforme boje mora, sa zadatkom da ih usposobi da idu gverilskim merama uz obalu do pristaništa glavnog Trsta i demontira svu miniranu mašineriju koju su Nemci tamo već postavili i u stvari spasili srušenje Tršćanskog pristaništa. Tako smo mi od Sarajeva, kad smo ga oslobodili 6. aprila 1945. godine, do Postojne, odnosno do San Petra, došli pješke. To je bio najduži marš u istoriji narodno-oslobodilačke vojske koji je izveden u jednoj turi. Jer u Trstu su se vodile žestoke borbe sa Nemcima, u kojima su učestvovali i civili, tako imenovani radnički bataljoni koji su se formirali već za vreme okupacije pod rukovodstvom Oslobodilne fronte među Slovencima i Italijanima. Nemce koji smo zarobili, odmah smo prebacili u zaleđe naše vojske i formirali tamo lager za vojne zarobljenike po pravilima međunarodnog prava. Tu smo kopali rovove, jer je bila zaključak da će se Zagreb braniti do posljednjega hinca.
I na tome stane mi svaki dan idemo, kopamo jame po Ilovači, po Bregu i tako dalje. I onda na jedan puta se dolazi da se neće Zagreb braniti, nego da će se ići u povlačenje. Što je teža situacija za ljude kao što su bili taj uskršnji pokret, jako je psihološki logično da misle da će ih svaki primiti za saveznike, jer oni su nešto vredni. Mislim, to je toliko suludo. Rat je kraj, to je 3. ili 4. svibanj. Hitler se već ubio, Rusi su u Berlinu. Kapitulacija se očekuje svaki dan, čitave njemačke vojske. Oni napišu memorandum u kojem oni nude, svoje prelazak na stranu saveznika i vidite Boga kakve sve gluposti. 2 aviona polijeću iz Zagreba sa tim memorandumom. Uspiju se spustiti jednu tamo i predati direktno u štab maršala Aleksandra, komandanta savezničkih snaga u Sredozemlju, taj memorandum. Kad im je pročitan tamo, kad su vidjeli sadržaj, istog momenta što je presedan uopće u diplomaciji, ne pamti se tako stvar, zapakirali original, avijatičar, vojni avion Spitfire za Beograd, ambasador Stevenson, engleski, na pretitu stavlja memorandum i kaže, činite s tim šta hoćete. I Tito se smije još, jer je to imao izvještaj u Stevensonu, i pita Stevensona šta ćemo s tim. Gotovo. Međutim, ustaše na činjenici toga da su poslani memorandum, uvjereni su da je to gotovo, da je to sad saveznici jedva čekaju taj memorandum. I daju glas među i ustaše i civile u Zagrebu da idu saveznicima, da ih saveznici čekaju na austrijskoj granici. Prevare sebe, prevare svoju vojsku, ali prevare i ljude, civile. Mnoga dana, kada me zove Kostrinčić i on mene daje jedan papir i kaže, na, pročitaj. I pročitaj to četi. A unutra je pisalo da se dne 6., 7., 8., ja se ne sjećam više, svibnja, imamo postrojiti u Črnomercu broj 124, 125, ne znam, nije broj važan, otkuda se sa svima ostalima povlačimo u Austriju, da se predamo Englezima. Ja to pročitam i kažem, svi idu na svoju odgovornost. Od tih 100 i ne znam koliko ljudi, 97 je otišlo i nitko od njih nije poginuo. Svi su preživjeli promjenu, svi su doživjeli kraj rata, živi i zdravi. Samo je jedan mali, žvoljavi, mršavi, slabašni dečko došao meni i rekao, gospodine naredniče, a šta ću ja? Kažem, zašto, šta ćeš ti? Pa kaže, ja nemam nikog živog, ja sam županje, nemam nikog živoga u Zagrebu. Ja sam i cijelo moje društvo i svi ostali imamo milion muka da pronađemo sklonište. Sjetim se i kažem, znaš šta, najbolje ostani ti tu i kad dođu partizani reci da te nisu htjeli povesti sa sobom, da se slabo i da ćeš umreti i da ostaneš tu. I on ostane, partizani mu ne naprave ništa, upiše likovnu akademiju i postane knifer. I 8. maja navečer, između Vršnike i Ljubljane, gdje smo se tukli za oslobođenje Ljubljane, Njemci su izvršili protiv napada da bi se odlijepili od nas.
Ja to tada nisam znao šta znači vojnik. Protiv napada se odvijepi da bi mogli da se izvlače. Oni su izvršili snažan protiv napada, odbacili nas, a mi smo onda krenuli za njim. U nepoznat mrak, noću, tiho pa još tiše, pa hodajući, pa puzajući, nigde protivnika. I tako smo uzduž željezničke pruge, koja ulazi od Trsta u Ljubljanu, prilazili Ljubljani po Trbuške, očekujući stalno da ćemo biti dočekani vatrom. I u svitanje ušli smo u Ljubljanu po Trbuške. Ja sam se našao pred okolnosti ispred hotela Union, kasnije se znao da je to hotel Union, i ta me masa uzela na ruke i nosila, klicala partizan, komesar, a ja sam jedva čekao da se iščupam iz toga, jer još sam uvijek bio podozriv da mi neko neće podmetiti neki nož u leđa, da se ja načas prije izvučem iz te gužve i priključim jedinici. Kad su se Nemci povukli iz Ljubljane, pronašli smo grobove 50 drugova koje su Nemci u posljednji dan ubili i bio je prisutan i Hafner, a pošto je moj muž bio u Sloveniji u Hafnerovoj diviziji, tamo se ratovao 4 godine, pitala sam ga šta je sa Vojvođanom. Mislila sam da je otišao prema Trstu, a Hafner kaže, pa pored mene je poginuo 2. aprila. I ja sam se stresla, on je mene pitao, pa ko je on tebi? Kaže, pa to je moj suprug, moj muž, moj drug. Prošireno je po gradu tvrdnja, svatko sposoban za vojsku, ko se ne bude povlačio, bit će ubit. I jedan od mojih kolega športskih, Prstac, koji je bio u maratonu, ono što sam ja bio u Hašku, ode i prijavi se u civilnu zaštitu i dobije pušku. I dobije zadatak da čuva Meštrovićev paviljona. I on 7. se postavi, 8. ujutro, kada su već partizani u Zagrebu nalaze Prstaca prerazanog vrata. Zakladnog. Zadnji koji su povlačili bili su ne Domobrani nego Bobanovci. 8. svibnja svi smo slušali radio Zagreb, koji je već emitirao kao partizanski radio praktično, a sjećam se prvog susreta kad je bio oslobođen Zagreb. To je bilo ta užasna masa ljudi. Ja mislim da nikad Trg Bana Jelačića, tadašnji, kasnije Trg Republike i ponovo Trg Bana Jelačića nije bio toliko napućen. Čak su ljudi bili na krovovima, na balkonima, ali prvi govor njegov nije bio na trgu, nego smo svi brže morali projuriti, otići na Markov trg, odakle je on govorio sa Banskih dvora, svima nama. Nisu mogli ljudi niti stati. To je bilo jutro 9. maja, prepodne. Partizanska patrola mi dovela jednog nemačkog majora. Ja sam rekao što ste mi doveli i toga sad, tog majora ovamo, pa kaže on ima jedno pismo, ima i kažu jedno komandanta njihovog. I on mi je dao to pismo i u tom pismu ljubazno general Lear, komandant Jugoistoka, dakle sve te titule, ne, poziva predstavnika jugoslovanske vojske na razgovor. Ja sam tada postavio kao jedan uslov tom majoru, ja ću doći bez pratnje, ja tražim da i vaš komandant dođe bez pratnje. I krenuli smo. Došli smo iza Okuke, tamo do Letušu i upadnemo u jedno gnezdo tamo
Tu je bio njegov zaštitni bataljon. Mi smo zastali, šta sad? Sad smo upali u zamku. Međutim, dotrčao je tamo taj major i mahao rukama. I on se odmah izvinuo, kaže, gospodin komandant nije mogao krenuti ovamo bez pratnje. Jel? I krenuo sam tamo u kuću, ne znajući šta ću srest. Ja sam malo razmišljao dok smo išli tamo, ako bude to neki zadrt Prus, ako će se oholo ponašati, surovo ponašati, ja ću se ukrenuti i budite spremni da skočimo u kola i idemo. Jel? Sred sobe je stajao jedan čovjek, malo krasta, uvrnjeno tamna pelerinu, pružio mi ruku, ja isto primim ruku, jel? Tamo su bili ti pukovnici, Ler sjedne s ove, ja na njegovoj desnoj strani sjednem za sto. I on počne govoriti. I ja bih želeo da mi vi omogućite sa vašim snagama na tom putu prema granici Jugoslavija-Austrija, da ja mirno svoju vojsku izvučem iz Jugoslavije. Ja ga gledam, rekao, dobro, vi znate da u tom aktu o kapitulaciji stoji da se jedinice njemačke gdje god se nalaze u tom stupanju na snagu kapitulacije, polože oružje i da se predaju toj lokalnoj vojsci koja se tu nalazi na terenu. Ja? On gleda me pa kaže, ja, to je sve lepo, ali gdje da mi to položimo oružje? A znate vi koliko je to oružje i koliko je to vojničke opreme, koliko je to municije, koliko je... I započeo nabrajati tamo i tamo se onda načelnik štaba digne pa onda počeo u cif. Niko znate šta, ne treba meni više pričati. Ja očitno za ovo nisam nadležan. Za razgovore o takvoj stvari nisam nadležan. Ja vam predlagam da vi recite, pa uzmite s sobom kako god hoćete pratnju i idete sa mnom u moj pretpostavljeni štab. Ler me pozvao u limuzinu, otvorenu limuzinu pored sebe. Ja sam rekao, ne, ja imam svoja kola. Toliko sam već ponos partizanski. Međutim, lepo mi smo krenuli, on mi za njim, na jedan put nama pukne guma na našim kolima, šta sad? Ler se vraća natrag sa limuzinom. Natrag dođe tamo i onda kaže moj molim mi da pozove me pored njega, da pored njega sednem. Tu su se povlačile ove nemačke snage, četničke, ustaške, sela koja su prošla, to su bili spaljene. Ni mačka, ni vrabac žive Srbije. Sve što su mogli ubili su. I najteže mi je bilo što sam u jednoj kući smo naišli, koja je bila spaljena, na majku sa 5 dece, vezane sa bodljikavom žicom i spaljene. To je bila zatrpan put ob putu levo, desno. Tamo reka Paka je, u toj reci Paki su se kupali, umivali, prali, šta nisu radili, sve. I onda su dotrčali tamo neki generali i pukovnici iz tih vojska. To su bili kolaborantske, znam, vidio sam četnika, vidio sam ustašku, vidio sam još neke druge koji su Leru počeli ga moliti da se ne predaje, da su oni uz njega, da su spremni da se probijaju sve do austrijske granice, ali da se probiju do tamo. Da nikako da se preda ovdje na tlu Jugoslavije. Ja? Ler ih je začuda, sjedi pored mene i drži ruke sklopljene i samo klima sa glavom, a ne odgovara ništa. Ništa ne odgovara. Hrvnički su me gledali, hrvnički.
Ja sam se bojao da će past neki Rafal. Ne, bez obzira na to što je Ler pored mene. Ne? Bojao sam se, stvarno sam rekao majku mu Božu, ovi može neko da me upali, ali bar jedan metak po glavu. Ne? Međutim, nisu sa toliko imali odnos da tog vrhovnog komandanta bi ipak i kod njih tako da to nisu učinili ništa. No i tako smo se mi probijali, na kraju nismo mogli više dalje ni sa tom Lerom limuzinom jer je bila zasjeka preko puta, no i onda sam ja se sporazumio sa tim bataljonom koji je bio u zasjedi. Tu je malo uvatio me pod rukom me uvatio, ja gledam, nisam mu ništa rekao, ali očito se bojao, ne, da će pucat negdje, ne. A pošto sam ja tamo sa njim, to neće biti, jer to je bila jedna vrsta zaštite. I dobro, kad smo došli u štab zone, tamo su se malo grublje su počeli nastupati komesari načelnik štaba nego što sam ja razgovarao tamo u Letušu. Oni odmah počeli pretit, ako ne kapitulirate, mi ćemo pozvati zavezničku avijaciju i ono će vam mlatiti te kolone. Na kraju je pristao da potpiše taj zapisnik. To je bio jedan zapisnik o pregovorima i dogovorom. Ja? Da on položi oružje i dok je bio štab zone tamo je funkcioniralo nekako. Na nesreću je komandant zone tražio da štab zone se premjesti u Velikovec. U međuvremenu Ler nije imao s kim da kontaktira. Nije bilo štaba zone, nije bilo tu, nije bilo oficira za vezu i on odlučio da ode. Da ide iz te poštice i tako je on i otišao. To je nastala ta trka gdje je Ler, bile su razne priče gdje se nalazi i tako dalje, dok na kraju nismo saznali da je poslije poraza te njemačke divizije na Poljani je Ler otišao u Grebin pod zaštitu Britanaca. I tu je intervenirao poslije komandant i komesar zone na osnovu tog zapisnika koji komesar zone imao sobom kod komandanta 5. britanskog korpusa da se nam Lera vrati. Jer je Ler naš zarobljenik. Ja? I on je tada na to pristao i dao je svoja povelja da Lera predaju. Su se ustaše htjeli probiti po putu, međutim nisu uspjeli, jer Tomčeva brigada krčevito to branila i onda su se za leđima preko tunela probila svaka vojska gore. I onda se je gore našla na tom Libuškoj majni, tu pod Pliberkom. To nije bila samo vojska, nego je bila polovica civilista. U svakom slučaju ta kolona, koja je pretežno ipak vojska koja se 9. kad je potpisala kapitulacija nije predala. I dalje ide borbo, se trči put kroz partizanske obruče i jedinice. Od toga je jedan veliki sukob kod Dravskog mosta, gdje je preko 100 partizana poginulo ispred 51. Vojvođanske divizije. Probijaju se prema Austriji. I kad dođu do Engleza, Englezi neće s njima razgovarati. Najautentičniji dokument o celom događanju je ustaški pukovnik Crnjen, moj imenjak Daniel Crnjen, koji piše i dnevnik i poslije je napisao knjigu o tome. I čudi se i predbacuje Englezima, jer ne shvaća o čemu se radi, kako to da nije zapisnik pisan što oni pregovaraju sa Englezima. General Scott im kaže, vi ste jedna banda koja ratuje poslije kraja rata, i nemate više pravo na ženevske konvencije, ja nemam ništa s vama,
vi za mene ne postojite, okreće se Basti i kaže, gospodine potpukovniče, moji tenkovi su vam na raspolaganju. Zarobite ovo. Nakon pola sata cijelo Blajburško polje je bilo belim zastavama. To su bile košulje, potpušnje, nije važno, ali bilo je krpe, predalo se i tu je nastalo pucnjava između ustaša. Oni koji su nisu htjeli da se predaju, nekoliko grupacija uspiju pobjeći u šume okolne. U Moskovskoj konferenciji, i to je dokumenat, su se saveznici sporazumeli da Hitlerovim prostovoljcima neće davati statusa ratnih zarobljenika, nego će ih poslati u zemlju gdje su izvršili ratne zločine. To je historijski dokument koji je nesporan. Prema tome to da su Englezi poslali te kvizlinge koji su se zatekli kod njih u želji da postanu ratni zarobljenici engleski, da su ih Englezi poslali, to je bilo u smislu dogovora savezničkog i tako su poslali Kozake, pa Vlasovce, Rusima, znajući šta ih čeka tamo. Ali htio bih da kažem da pod Blajburgom nije bilo nikakvih velikih žrtava. Tu je bilo nešto što je palo u bitku, u probojima. Tu su pali, to nije bilo mrtvi. Jel? Međutim, pod samim Blajburgom posle kapitulacije to nije bilo nikakvog ubijanja. Šta je bilo posle, kad je treća armija vodila te zarobljenike, to je sad druga priča. Jel? Oko 30.000 je bilo civila tamo. Muških, ženskih, dece je bilo. I to smo odvojili i onda ih slali natrag u Hrvatsku. U moju kuću je došla od šefa policije Karlovačke žena, gospođa Družak, sad ajde da ja svjedočim, jer je gospodin Družak ušao u naš stan 1941. kad smo mi izbačeni, ušao u naš stan. Dolaze sa Blajburga, sa kćerkom, njen muž je jedan od onih koji je uspio prebeći, živ, i umre u Argentini. Ja se sjećam, u kuhinji, gospođa Družak plače, da su ih poterali kući, a nije bilo normalnih vagona, nego samo G vagona Kostok. One ustaše koji su već došli u Korušku gore smo mi onda zarobljavali. Smo mi te vlakom slali u Maribor. I za pratioca je bio jedan od tih pratioca je bio jedan partizan, dobar partizan, gore od Pliberka pa do Maribora je klao ustaše i bacao ih iz vlaka. Na svoju ruku je on to radio. I onda su ga vidjeli, naši ga uhvatili, zašto to radiš, i razoružali ga. I drugi dan su ga doveli kod mene gore. Ja sam ga pitao, pa dobro, majko, zašto radiš to nad ljudima koji su već, nemaju više oružja, to se ne mogu više braniti, jel? To su zarobljenici, jel? A, kaže, druže komesaru, kad bi vi znali moju istoriju moje familije, gledao sam još golobrat dečko kako su klali moga oca, moju majku i moje braća i sestre ustaše. Pa šta bi vi radili sad sa tim ustašima? Jer bi se bar nešto osvetili, ja, tim ljudima. Pa rekao, imaš pravo. I nisam mu ništa, nisam. Likvidacije bez suda putem nakon Drave, kako se približavaju Mariboru, ne znam koliko dugo je to su pješačili, koliko je to išlo, uglavnom tu je bilo već nekih likvidacija. Osvete, grubosti, kod partizana nekakvi neuračunljivi luđati i tako dalje. Na samom Mariborskom stadionu počinje odvajanje i suđenje po prekom. Nazovimo ga preki sud, iako se tako nije zvao, to su bili divizijski sudovi, koje je po Titinoj naredbi formirala svaka divizija da ima suda da zločince
To je bila naredba da se postupa po konvenciji i sve, ali zločince za koje se zna da su se okrvarili, da ih se sudi. Svi oni koji su bili mlađi od 16 godina su automatski bili pušteni kući. A za druge su imali ti vojni organi, to nisu bili sudovi, nego to su bile 3 oznavca koje su imali dokumentaciju, koliko je dokumentacije bilo skupljeno, jer vi ćete se sjetiti da smo na 2. Maunoj primili zakon o ustanovljivanju komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih saradnika. I prema tome svi ljudi sa sela su davali izjave o tome šta su vidjeli, šta se događalo za vreme rata i od toga su se stvarali fascikli. I kad je došao neko pred tu trojicu, oni su otvorili njegov fascikl, jeste bio u toj armiji, u toj jedinici, jeste tada i tada pobijali to i to, jeste radili to i to i on je išao u kategoriju C, što znači na likvidaciju. Naravno da je puno bilo. Ali su neki sudovi postojali. Bez suda poslije u kolonama, kad su odvađani radi nestašice hrane, da se ne dovozi hrana iz Vojvodine gdje je ima. I na tim putovima je bilo svašta. Ovisilo je od ljudi. Jedna kolona je poslije Osijeka već se potpuno raspustili su. Stalno kućama i gotovo, jer bili su većini Slavonci. Druge, pola ih je pobijeno. Nisu došli ni do Vojvodine. Prema tome bila je jedna anarhična situacija u kojoj je bilo i osvete i svašta. Svi uniformirani ustaše bili nevini i nevini su bili likvidirani i tako dalje. Cijeli odred crnogorskih četnika je tu stradao. Na zahtjev Tempa, Vukmanovića, i Crnogorci izdajnike ne ostavljamo žive i brat mu je tamo bio. I on je dobio od brata, starijeg brata koji je bio svećenik, poruku. I kod Crnogoraca, pravi Crnogoraca. U 6. mjesecu Politbiro je zasjedao povodom tih vijesti da je bilo dosta masakra, ubijanja nevinih i tako dalje. Daje nalog OZNI, taj dokument postoji, da istraže te slučajeve. OZNA daje izvještaj Politbirovu da je po njihovoj procjeni ubijeno između 20 i 25 tisuća osoba. Jer tada je bio sporazum Tito-Šubašić i to je bila legalna vlada, to je bila država. Zato ja kažem, nažalost, za mene je to akt državnog terorizma. Sad kad me pitate kad sam ja za to znao. Ja za to preko Kardeljevog kabineta uopšte nisam znao. Ali, pošto imam 2 brata i naravno u porodici uveče se skupimo i naravno ti si tamo kod Kardelja, evo šta se radi, pobijate ljude ovako na veliko. I naravno da kažemo, odakle vam to? A kažu, ma idi tu gde god hoćeš, na svakoj opštini imaš dugačke liste imena ljudi koji su nestali, koji se traže. Kaže, odakle to ako nema pobijanja? I naravno, moj odgovor na to je bilo, pa valjda su krivi, a ja to istraživao nisam. Jer tu možete reći kriv, ne kriv, međutim, to je bilo tada, takav je bio i moj mentalitet. Armija radi svoje, moj posao to nije, ja se u to ne mešam. A moram da vam kažem, otprilike ovako je tada argumentirao i Kocbek. Jer Kocbek je došao kod Kardelja sa pismom ministra Snoja, gdje je Kardelju predočio iz toga pisma dokument da se nešto tako događa ovdje u Sloveniji. Kardelj je rekao, ja ću tu stvar da istražim,
poslije 2-3 dana je Kardelj opet Kozbeka zvao i kad se Kozbek od Kardelja vraćao, meni kaže, evo to vidiš, bio sam kod Krištofa i Krištof mi je rekao da sve to nije ništa istina, kaže, to je za mene sad veliko olakšanje i on je lijepo na sve okupa zaboravio i isto tako o tome sebi nije pravio probleme kao u ostalom ga nisam ni ja. Mi smo se kao mali uvijek igrali u Stržumu, to je južno od Tezna, to je zapravo Tezno. I tamo je potočić jedan bio prekrasan, žabe stalno kreketale, šuma, a moj brat mi veli, Bobi, neću te voditi u Stržum, previše ima grobova. Veli, Bobi, nemoj. Veli, Bobi, to što se tu dogodilo, meni se ne sviđa i to nije dobro. I to neće dobro završiti. Ja to ne znam od danas. Ja to znam 59 godina. 19. maja je došao u štab divizije komesar 3. armije. No mi u razgovoru rekli da imamo tu jednu dobru oklopnu limuzinu generala Lera. Htjeli smo je dovesti u Ljubljanu za Kidrića. On kaže, kakvu limuzinu? Ja sam rekao, generala Lera. Kako generala Lera? Pa tu je kod nas. Kod vas je. Pojma nije imao da je general Ler u našim rukama. On je rekao da zašto ne bi to limuzinu dali za Tita, za maršala Tita. Pa naravno da je dajemo. Damo za Tita. Kad je rat završio i kad sam na prvi put došla kod mame u Maribor, ona me već javna sirota čekala na prozoru. Rekla, ak je živa, sad se mora pojaviti. I kako ja uđem u stan, ona mi kaže, jao, kćer, za Boga kako je bilo. Ja sam rekla, mama, predivno. Jer je ono je bilo grozno, ali ono je bilo predivno. Nikad više u životu tog drugarstva, nikad više u životu te nesebičnosti, toga naprosto više, rekla sam, neću da doživim. Tako da, sam, ko što kažem, u Sloveniji vrlo, vrlo lepo proživjela tih 1,5 dana. A mamu sam video prvi puta kada je, poslije oslobođenja Trsta, kada je došla u Beograd u uniformi. Ja sam bio bolestan u krevetu navečer i kad je ona došla i naglase da me poljubi, ja sam od straha pobjegao pod krevet, nisam znao sad ko je to. Teta Herta je uvijek dolazila kod nas, a prva je zapravo i došla posle rata, čim je rat završio, dovezla se je. Ja još nisam bila došla u Jugoslaviju, jer sam čekala u Pasavu transport Crvenog križa za povratak, a ona je u tom vremenu došla kod mame, kod tetke, da vidi da su preživjeli. I pitala je gdje sam ja, kaže, još ne znamo, mi joj tražimo po Crvenom križu. A oni, čujte, nisu mene mogli naći jer ja sam imala broj. 2020. I kad sam došao ovamo u svoju roditeljsku kuću, tu je bila jedna ustaška familija koja se odmah pobrala, a i tu je bio susjed jedan, to su bili sve vrtovi okolo nas. I taj susjed mi je rekao, nema nikoga više od tvojih, sve su ih odveli. I znate taj osjećaj kada sam shvatio da sam sam na svijetu od cijele te familije, onda su mi nahrupile suze na oči. Nisam plakao, nego suze su mi potekle na oči. No, nisu samo oni nestali, nego je nestalo 20-ak mojih rođaka koje su ustaše i drugi nacisti u ovoj bivšoj Jugoslaviji, Kraljevini Jugoslaviji, pobili.